kita depan belakang ya, depan belakang. Om di mana Om? Lah bingung nih Tigo, main galau. Gitu. Nah, hujan deh gawe. Kacau. Bagus. Ada dua baru. Pinci. Selamat datang Pinci.
ngapain. Nah, itu dulu 300 nih. Wait nih. Ayo sayang, fokus. Fokus. Nah, baru 88. Baru 88. Widih, baru kita parkir yang bagus listriku. Nah, listriku gimana? Aduh. Dian sapi tuh, yo. Tikungan PJR, bro.